Pozdrav svima! Imamo za vas jedno veoma važno obavještenje, a to je da je nova kampanja u toku, a svi oni koji su dobili poziv za učešće u sljedećoj kampanji neka provjere ispravnost njihovih podataka u profilima. Danas ćemo predstaviti 3 kreativca koji će s vama podijeliti njihove impresije i utiske vezano za učešće u projektu kreativnog stava. Zdravo, moje ime je Sanja, student sam Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Dio sam kreativnog stava, to jeste kreativac sam i trenutno učestvujem u kampanji. Jako sam zadovoljna, s obzirom da je ovo moja prva kampanja, ovo je više nego što sam očekivala. Moram napomenuti da pisanje reporta uopšte nije tako zahtjevno, to jeste dovoljno je samo napisati šta ljudi misle, kako ja doživljavam tuđa mišljenja i da prenesem svoja. Jako mi je drago što mogu kreirati stavove, prenijeti stavove drugih, jer danas postoji jako puno ljudi koji nemaju svoj stav. Tako da je jako dobro kada se osjećam dijelom tima koji ga kreira. Za kraj mogu samo reći da sam jako sretna što učestvujem u ovome, što sam dio ovog svega i da želim svima da postanu dio ovog tima. Aida Vladić, profesor sociologije iz Sarajeva. Bila sam oduševljena, saznala sam za kreativni stav preko svoje prijateljice. Naravno i ona je bila upoznata od svoje prijateljice i dopala mi se ideja da budem učesnik takve jedne kampanje, pogotovo zato što je mladi tim ljudi baš u tom trenutku pokazao veliko interesovanje za takvu vrstu kampanje, tako da se meni dopala ta ideja da budem učesnica. I naravno učestvovala sam, bilo mi je jako lijepo kroz druženje sa kreativcima. Za one koji se tek uključuju, poručila bi da zaista ne odustanu na početku, nego da istraju do kraja. Kampanja je vrlo zanimljiva, ne oduzima previše vremena, naravno čovjek mora naći malo to, otprilike dođe kao neka vrsta zabave. Mislim da bi svi kreativci trebali ući i ostati do kraja. Kraj je zaista bio lijep, jedno lijepo druženje. Baš je bilo onako zanimljivo na tom druženju. Došli su svi kreativci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Dobili smo male nagrade za sjećanje na tu kampanju. Tako da je bilo vrlo, vrlo interesantno i pozivam još jedanput sve nove kreativce da se uključe i da istraju naravno, da ne odustanu u polja kampanje. Ćao svima, ja sam Mohamed, dolazim iz Brezije, student sam 2. godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, novi sam kreativac. O kreativnom stavu čuo sam od jednog prijatelja s kojim sam razgovarao i nakon kraćeg razgovora sa njim odlučio sam ja da se učlanim u kreativni stav. Ono što sam od njega čuo jeste da je jedna to veoma zanimljiva kampanja koja mladim ljudima daje mogućnost da se upoznaju međusobno, također daje mogućnost da razmijene neke nove ideje i mišljenja. Što se tiče mene, od kreativnog stava očekujem da ću time steći neka nova iskustva i znanja, a također mnogo se radujem i očekujem svoj prvi kreativni paket na koji trebam dati svoje mišljenje i ocjenu kreativnog paketa. Svima onima koji imaju želju da se bavi ovim, preporučujem da posjete internet stranicu www.kreativnistav.ba i sami počnu da se bave također kreativnim stavom kao ja.